Ići ćemo, evo čekaj da prođu. Eto, taktički se trči pametno, eto, malo ovako za rekreaciju na ovom lijepom zraku, lijepom parku Maksimiru, da što dulje traje. Ništa, ne brže, treba to je se to. baš rano. 3-3-7, daj takvi stop. Koji prate vodeći dvojac, bravo, 5 imamo. Jan, ništa brže, topno to. Fini ritam, fini ritam. Ništa brže. Trećem krugu ide lovu, treće. Ajmo malo glasnije. Fino drži ritam, lijepo, lijepo. Dobro Jan, okej. Okej. Dobro, dobro, drži, drži. 8-0-0 drži sada. Ispih samo baci. Hvala najljepša i organizatorima. Eto, moramo i našeg gradskog gradonačelnika pozdraviti. Sretni smo što nam je omogućio, eto, nije imao vremena danas doći, dobro, 62. godine. Ali pozdravimo njegov ured za sport i mlade, isto tako koji se toliko brine za te mlade. Vjerujem da tu prostora ima još jako puno, ali mislim da je Bravo Jan, dobro je, dobro je. Fino, samo drži ritam, fino. Otkrižite se, odmaknite se, pustite Gazariću da kuha ruka, ako neće kuhati bude s vama. Tu se sigurno ne bi promašili, jer ste stavili, bit ćete veće da ste na vratu. Pustite telefone, mobitele, laptope, imaju vremena, nećemo cijela malo odmora. Pustite, nemojte stavljati, niste toliko pušno tako, znate ovo kad se krećete. Pismo uživa, odmara se od onih vašeg pogleda i svega, neće da vam to. Učinite nešto za svoje zdravlje. Bravo Jan. Dođite u prirodu, na prilog gdje, to vas nišne postane, ne trebate u vas ništa nešto, samo izađite i držite. Evo to se nazovem javnom obiteža. Dobro, što je lijepo prekrasno, što je. Četvrtog trajcenera, Miroslav Benjak. Miroslav Benjak, četvrto mjesto. Ne, peto. Evo Miroslav Benjak, peto mjesto, prima nagradu od Branislave i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, doktor Andrija Štamper, naša draga Paljana. I peto mjesto nosi čišćenje zubnog kamenca s poliranjem. Ja mislim, Miroslave, da ćeš morat brado obrijati, vidiš ovo. Četvrto mjesto, Jan Gubec. Gubec, Ljubec, može, sve jedno, Jan Gubec. Gobec, Jan Gobec, bravo Jan. Četvrto mjesto, isto tako nagrada, čišćenje zubnog kamenca, poručuje gospođa Tolić. Sad idu peharčeki u muškoj kategoriji. Treće mjesto, Mark Tomek. Treće mjesto, Mark Tomek. On je dobio analizu tjelesne mase uz kineziološko i nutricionističko savjetovanje od gospođe Brane za treće mjesto i pehaček od gospođe Tolić. Drugo mjesto u kategoriji osvojio je, u kategoriji muških na 8 km osvojio je Kruno Jugović. Kruno Jugović, drugo mjesto. Uz peharček za drugo mjesto dobio je i analizu krvnih žila uz liječničko savjetovanje. Čestitamo Kruno. I pobjednik četvrtog maksimirskog minus trajcenera je Ivica Mucak. Ivica Mucak. Evo, ovo je već druga pobjeda, ne znamo ko je prošla pretprošle godine ili ko je. Drugi put pobjednik je Ivica Mucak, a dobio je peharčeka za prvo mjesto i Irek limfnu drenažu i nutritivno-kozmetički paket. Kako se lepo zriktao. Ivica, jesi zadovoljan poklonom?
vama ne može gospodariti ako ne mogu. U kategoriji juniora, treće mjesto, Leo Belinak. Ajmo Leo. Leo Belinak, treće mjesto u kategoriji juniora. Drugo mjesto, Tomislav Mikić. Evo tome i dočeka se svoj trenutak slave. I pobjednik Jan Gobec. Bravo Jan. Evo Belinak, to su tu nisu, evo ga. To su nam najmlađi naši današnji natjecatelji koji su došli na vino, a vi imamo i